Dobar dan, dragi naši prijatelji. Maki i Denis su ponovo sa vama u 55. dribleru i kao što ste naviknuti, ponedeljak dan za analizu, pretres situacije, utorak je dan za Bosnu i Hercegovinu, a ponedeljak je dan za HNL i ostale lige ex-Jugoslavije. S obzirom da Srbija nije igrala zbog praznika, posvetit ćemo se HNL-u, Sloveniji i ostalim evropskim ligama. Denise, zdravo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Naravno, kao i uvek, ovako kad smo na početku, mi vam damo neke informacije, a imamo par. Prvo da vam kažemo da pokušamo da otklonimo onaj problem koji smo juče imali na live-u. Hvala vam svima koji ste bili na live-u, ali radi se na tome da to regulišemo. Mislim da je problem otklonjen, malo ćemo proveriti taj live pre sledeće nedelje koji je ovako jako popularan kod vas, ali eto, ja sam isprozivan da sam kriv zbog posete nekim sajtovima, iako to zaista nije bio razlog. I naravno da se na početku zahvalimo i onima koji su tu uz nas, koji nas pomažu da sve to bude bolje. Mozart BiH, Bakalar Komerc, Sokovi Albina i naravno Bravo Events sa kojim također sarađujemo, naš Nermin Bravo iz Stuttgarta, organizacija manifestacija u Nemačkoj prvenstveno, kao što znate, stand-up komedija Mace Marinkovića 27. 29. i 30. april, Stuttgart, Frankfurt, Weiblingen, tako da naravno hvala i Bravo Evencu, bit će još tu nekih iznenađenja. I Denise, da iskoristim ovaj početak da malo objasnim ovaj plan za naredni period, jel se slažeš? Može, samo polako. Ma da, ove nedelje ćemo možda malo više da vas maltretiramo sa driblerima, možda malo više nego moj Denisov ukus, međutim razlog je sledeći. Po običaju u ovom turbulentnim dešavanjima oko Makija Vazda, ja ću tamo sledeći ponedeljak za Bosnu i bit ću u Bosni cele nedelje. Sad, kao što znate, s obzirom da ću tamo imati obaveze privatne, pa prema televiziji, Face televiziji, za koju idem da obavljam mnoge stvari u planiranju onoga što sledi za maj malo ćemo biti, ono što kažu, neredovni te nedelje, možda i nećemo, ali moramo da se ogradimo da, evo već sad mogu reći da naredni ponedeljak nećemo moći imati ovaj klasičan dribler s obzirom na te moje obaveze koje imam prvo u Brčkom, pa posle u Sarajevu, ali snalazit ćemo se. Eto, tako da spomenuli smo naše prijatelje koji su tu uz nas, pomažu da ovo tehnički bude sve bolje i taj plan za narednu nedelju. I naravno hvala i Dželilu Duranoviću sa BK Sporta, uvek posetite Libero, a Dželil će sutra biti gost sa mnom i Edom kada budemo pričali o Premier ligi Bosne i Hercegovine. Sad, Denis, hoćemo li prvi put početi sa Slovenijom? Slažem se i sa velikim derbijem. Koji je dobio ko? Tvoja Olimpija i tvoj Bristrić je zabio pogodak. Imam ja dva svoja tamo. I Krđalić, jel? Krđalić, naravno. A ti bi trebao da... Što to Krđalić nije ostao kod vas u Dinamu, a ne smoj? Velika greška. Pa i ovi imaju... Je li Bistrić još igrač Rijeke ili više nije? Jest. Upravo ćemo to i da spomenemo, iako naravno Olimpija ima... Ja kako da kažem, Olimpija od kad postoji i u ono vreme stare Jugoslavije, ona je imala prvenstveno bosanski štik, ali sad ima igrača normalno iz Srbije, iz Hrvatske, evo, Milović je također osvojio titula, ali eto ono što kažu ljudi, mali Bristrić iz Rijeke na pozajmici, Anes Krđalić, koji su dali veliki doprinos da Olimpija, boga mi Denise, posle 5 godina bude prvak Slovenije. Da, bit će, dolazi titula u Ljubljanu, moramo spomenuti Marija Kvesića, i on je igrao od prve minute u tom derbiju. Bravo, toliko je ti igrača. Da. Pa ja bih tu samo rekao jednu stvar, nije lako biti prvak bilo gde. Mislim, jeste Olimpija to suvereno osvojila 5 kola pre kraja, ali ono što je simptomatično, jer ja navijam u Sloveniji za Olimpiju, da Olimpija posle puni 5 godina prvak. Znači, nakon Olimpije prvaci su bili 2 put Maribor, Celje i Mura.
Znači, Da, dupla kruna je bila zadnja ona sa Bišćanom i kada je i naš Dino Štiglec bio tada u rosteru. I od tada traje post Olimpije i vjerujem da će ovo biti veliko slavlje u cijeloj Ljubljani. Evo već ono duže vremena, praktički od zime su prvaci, već smo ih proslavili na zimu. Ja bi isto rekao, evo ja sam sinoć na Instagramu pratio slavlje kod Anesa Krđalića, poslao mu čestitke, jako mi je drago. Fino je to kad mladi igrači odmah imaju jednu titulu. I moguća i dupla kruna, jer u polufinalu Olimpije i Maribor igraju sa drugoligašima, Rogaškom i Bistricom, tako da je tu jako moguće finale kupa, gde će naravno Maribor sa Vipotnikom, Tolićem, Krznarom na klubi pokušati da malo spasi sezonu, ali tako, ali za Maribor je bez trofeja sezona neuspešna. Dobro, ja bi radi Tolića volio da Maribor uzme kup, a znaš što je kad sam gledao tu utakmicu, jedan igrač kojeg sam ja potpuno zaboravio, sin od tvog ljubimca je ušao u igru, Dino Špehar. To je bio velika nada hrvatskog nogometa, igrao i za Dinamo, kasnije i za Split, za svoj Osijek naravno, Istru. Ali nisam 100 godina stvarno čuo za njega. Jako je, on je tek skoro imao Denise prve minute. Da, on je bio u Aluminiju je bio na posudbi i sad se vratio opet u Olimpiju, ali kažem, mislim da ima 2 ili 3 svega nastupa, ali nisam čuo za njega dugo. Mislim da je bio, da li bio u Rumunjskoj, Albaniji, tako negdje je bio. Nije ta karijera išla kako treba, a bi sad ovdje za kraj te priče o Krđaliću, Bristriću, Kvesiću, tituli Olimpije i napomenuo Rijeru koji je došao u haosu nakon Prosinečkog, ali kad se može, kad se hoće, ovo je bila nikad lakša titula, ovo, ko Zvezda, ala Zvezda, premoćno. Da. Mislim, ovo je praktički Rijeri, je ovo prvi klub kojeg samostalno vodi, on je bio u Galatasaraju pomoćni trener. Da. I on je došao jednu, kako je Prosinečki najavio, kataklizmičnu situaciju. No evo, ona je na kraju izdogađala sa nikad uvjerljivijom titulom. Da li će doći i taj kup, još su u igri. Tako da Riera, koji je bio i bivši igrač Liverpoola, španjolski reprezentativac, stvarno najavlja isto optimistično svoju samostalnu trenersku karijeru. I sa odmah prva sezona, prvi trofej, bilo bi stvarno lijepo. Naravno, ja bih još rekao da, to sam i rekao nekomu ovdje, našim pratiocima kojima se zahvaljujem, koji komentarišu ovdje na kanalu, da mislim da Olimpija, kao što je uradila Mura, kao što je uradio, a malo je falilo Zrinski, da prvaci ti liga, nerealno je očekivati ligu prvaka, ali onaj zaobilazni put, povoljni protivnici, ona prečica, da ne vidim razloga da Olimpija nema neki san da zaigra u konferencijskoj ligi, ali ako je zaigrala Mura, što ne bi Olimpija, stvarno. Pa mislim da je konferencijska liga za njih realna opcija. Pa naravno, pogotovo posle tamo kad krene ona staza šampiona, mislim, koju je Zrinski jako lepo koristio. Naravno, Zrinskom ćemo sutra, znači Edin Sanović, Maki i Dželil Duranović, očekujemo, imamo potvrdu da će nam i Tomo iz Osijeka gostovati, pa polako nećemo ostalo otkrivati. Sad, Denise, pa ajde sad da malo promenimo kad analiziramo HNL. Juče smo imali live koji imao taj problem, ali smo stigli da kažemo, da krenemo od dna, da se dogodilo ono što si ti pričao, što je Dino Štiglec pričao, u šta nisam verovao, ali apsolutno, a to je da je Gorica došla na bod Šibeniku i da zaista i zvanično i sa ovim momentumom, sa Željkom Sopićem, sa celom atmosferom, ima ne velike, nego ogromne šanse da ostane u HNL-u. Da, Gorica koja je stvarno senzacionalan pothvat napravila, ali još, ajmo reći, još ništa nije napravila, jer i dalje su na posljednjem mjestu i sada to treba potvrditi. Sopić me je malo i demantirao, bio sam zabrinut kad je on imenovan i onaj slabi njegov start je bio, ali eto, korak po korak je i došli su do ovoga da su apsolutno demolirali Šibenika, usred Šibenika i bilo na rubu i još težeg debakla, 1 gol je poništen nakon onog četvrtog, znači moglo biti 5-6-0. Fantastična Gorica, puna energije, puna zaleta. Gorica inače, evo, kad je izašle su neke bilance i dobiti, klub koji je najviše imao prihoda, to jest dobiti, ne prihoda nego dobiti, i više nego Dinamo i više nego Hajduk, jedan jako zdrav klub, zdrava sredina i uvjeren sam da će Gorica ostati u ligi, to im želim. Sad imaju 2 jako teška kola i doma dočekuju Rijeku i onda idu Rijeku i Hajduk dočekuju doma.
Znači tu kada bi barem jedna pobjeda kapnula, to bi bilo super za njih, ali kažem, težak put i Gorici još ostaje do kraja i ne smiju pomisliti da su još išta napravili, jer kažem i dalje su na zadnjem mjestu, ali ta utakmica u petak je bila stvarno senzacionalna. Izvanredna i mislim da onaj veliki broj novih igrača se ipak uklopio, među kojima je Štiglec. Eno, sveska mi je dole, ali svi znamo da je Gorica sve to istumbala nakon prve sezone, a sa Šibenikom se dešava ta zanimljiva situacija, tako da ćemo tu imati dramu. Inače, jedna mala anegdota, Jelena i ja smo kad se rastali od tebe, Profe i Tuni sa podcasta 824, želimo sretan rođendan našem Antunu Brzaku. Mi smo očli kod Jeleninog jednog prijatelja, Čeka Brace, baš u Gorici, i kad smo krenuli ono dalje, baš smo prošli pored terena Gorice. Stadiona, mislim, ono da se ne ljute... Jeste potrobili za podršku? Da, pa da se ne ljute navijači Šibenika na kanalu, ako ih ima, ali mi smo se otvoreno stavili u borbu da Gorica ostane u društvu najboljih. Sad jedna od najsmešnijih stvari juče je bila, mislim, ja od Toma ima na onom podcastu Bijelo-plavi, imaju strašne fore, Kulešević to je rekao u kakvom smo mi stanju, pa Davor kad kaže u onom podcastu mi smo i dalje treći, i juče popodne nakon našeg lajva Varaždin i Istra odigraju 0-0 i Osijek ostane treći. Uprkos tome što nije što nije dobio Lokomotivu, to je koliko skupom? 11 utakmica, u Ligi 10, ja više i ne znam koliko Osijek nije dobio. Mi ćemo Tomi prepustiti tu analizu, iako je meni se čini Osijek bio bolji na ovoj utakmici. Ja moram pohvaliti ovog mog Bosanca Omerovića. Da, igrao je mali Bukvić dobro, Osijek nije igrao toliko loše, Mjerez je postigao 2 gola, ali ko da su neke čini bačene na Osijek. Ja sam danas dobio 2 poruke iz Osijeka da će Osijek imati nove vlasnike. Ja nemam pojma šta se dešava, sve ćemo to prepustiti Tomi, ali evo malo tvoj komentar za Osijek. Pa, šokantno loš Osijek. Eto, izvukli su se ovo i nisu ni igrali ovu utakmicu tako loše, da. Ali eto, opet su se doveli u situaciju da se čupaju na samoj završnici utakmice. Ne znam što bih rekao, sad eto idu u Koprivnicu, onda Istra, Varaždin, to ako nisu neke šanse za malo stabilizaciju, onda ne znam kada su. Ja sam rekao prije nekoliko driblara da su po meni totalno promašili trenera, da to nije trener adekvatan za ambicije tog kluba, barem ambicije koje bi trebale biti, da je to više ali trener za... Ali se ne zaboravi koliko igrača otišlo. Sve, slažem se, ali eto opet Osijek je ostao sa respektabilnim rosterom i dalje, ali zaista igrači igraju ispod svake kritike, malo se to Mjerez probudio, on čak drugi dio polusezone, jedan od rijetkih svjetlih točaka Osijeka. Nakon utakmice na teren se spustio i direktor Kulešević, inače bivši trener Osijeka, i on je dobio adekvatnu porciju i letele svičaše i stolice. Tako da ne znam, Osijeku je nužan reset, jedan Tomo će nam reći točno u kojem smjeru i kakva je ta situacija s novim vlasnicima, to je sve u nekom velom tajne, još ništa nemamo konkretno i jasno da je to definirano i što će biti situacija s Osijekom, koja bi po svemu sudeći treba imati jednu lijepu sezonu iduće godine sa ljepšim stadionom u Hrvatskoj, stadion kakav Hrvatska nije vidjela, nije imala nikada, tako da bi to ne bi bilo adekvatno da Osijek bude 6. a igra na takvom stadionu i s takvom ekipom, tako da su tu nužni pravi potezi na ljeto. Tačan podatak, od kad su Mađari vlasnici, Osijek nije propustio Evropu. Da, svaki put su bili među 4. Ali ove godine, mislim, nije još kasno, naravno, ljudi su na 4. poziciji su trenutno, Rijeka je skočila na to nevjerojatno 3. mjesto, ali Osijek stvarno ako ne bude 4. to će biti blamaža. Ali misliš da je nerealno da Lokomotiva stigne 5 bodova minusa i da će ona verovatno ostati ovdje da jeste sa tom gomilom potentnih igrača gdje mi pogotovo hvalimo Kačavendu i Stojkovića? Da, zato što imaju Rijeku, Goricu koja se čupa i Hajduka 3 kola za redom nakon ove utakmice protiv Šibenika, tako da tu ne vjerujem da će Lokomotiva doći do maksimalnih plijena, maksimalnih bodova i onda još
i Belupo u gostima, tako dosta težak raspored, ali s Lokomotivom je sve moguće, ali iskreno ne vjerujem da će biti među 4. Mislim da će Osijek na kraju biti 4, da će se sad malo kroz ova 3 kola konsolidirati, jer je stvarno za njih sad ili nikad. Ako sad neće uzeti bodove, kad će? Jer nerealno je da tako skupa ekipa ne može nikoga pobijediti, tu se treba po meni prvo kritizirati igrače, a onda dalje i trenera kojeg mislim da nije dovoljno dobar za Osijek, ali stvarno oni sami da se skupe, da se dogovaraju, moraju uzeti neke bodove. Što se tiče ovog Remija Varaždina i Istre, ovdje ljudi na kanalu malo više naginju Istri, da im je atraktivnija i bolja, ja malo više iz tradicionalnih razloga. Ali onda iz tradicionalnih razloga ti ne bi smio navijati za Varaždin. Jer to nije tradicionalni pravi Varteks, to je novi klub. Pa dobro, ali mi je ostalo to. Ok, ali Varteks je u malo nižem rangu trenutno, ono originalni Varteks. To znam daleko od toga, ali znaš kako, nekako ipak znam da je Varaždin fudbalski grad, nego Pula. Dobro, pa i Varaždin imaju dobru i posjećenost, oni stvarno i imaju dobar ambijent na tim domaćim utakmicama. Dosta bivši Hajdukovac. Da, imaju odličnu sezonu oni, sve ukupno gdje su im predviđali borbu za opstanak teško, oni su praktički glatko ostali, čak su u borbi za Europu. Naravno. Sad da vidimo Bišća nakon ne baš lake pobjede protiv Lokomotive, oduševljenje, radost i jedna tečna igra protiv Slaven Belupa, za kog je poznato da ne može se iživljavati sa njima nikad. Čak je Zekić dao izjavu da je uživao u igri Dinama. Ove sezone po meni najbolja utakmica, najljepša utakmica Dinama. Jer stvarno je to bilo od prve minute rapsodija i eto mogu napokon reći da sam uživao, opušteno gledao i da je bila zabavna utakmica, da nije bila ona Dinamo i kad pobjeđuje da to je tvrdo, da je dosadno, da nema energije. Ovo je stvarno bilo super utakmica, sve pohvale za Dinamo, sve pohvale za Baturinu. Sin od Borisa Živkovića, bivši kapetana Vatrenih, je debitirao za Dinamo, Mali Moreno, koji je inače isto branič poput oca. Tako da, ali dobro, ajde, Belupo je pomogao, on je stvarno energetski došao, vjerojatno i to i imali su kup utakmicu sa Hajdukom. Da, kup utakmicu, tako da je to sigurno pomoglo. Belupo može biti sretan što je bilo 4-0. To je realno stanje te utakmice, da su oni otišli, ja mislim, apsolutno zadovoljni sa rezultatom iz Maksimira i eto, na njihovu nesreću stvarno se potrefilo da je Dinamo odigrao baš pravu utakmicu, da je sve ulazilo, moramo biti iskreni isto, da u prvom dijelu od 4-5 udaraca 3 su završila odmah u golu. Mm-hmm. Dobro, sad ja bi ovdje, pošto smo jučer bili u live-u, pa sad neko je bio u live-u, neko nije bio, da se i ti, ja i Tuna još jednom zahvalimo Alenu Lesičkom, našem velikom prijatelju, sada mogu reći, velika mu hvala što je obezbedio naše jedno druženje koliko smo mogli da stignemo sa Brunom Petkovićem, da se zahvalimo Bruni koji je bio tako fin, ljubazan sa nama. Evo, ja ne patim od toga, ali preko 70.000 pregleda na TikToku ima, pozdrav Brune Petkovića na našem kanalu. I da ti kažem da sam juče dobio i poruku od jednog našeg pratioca Stefana Kostića da je Bruno jednom bio i na šahovskom humanitarnom turniru, da je to stigao, tako da naš Bruno stvarno bere simpatije gde stigne. Da. Hvala Bruni još jednom, eto, i pokazuje kako je pristupačan i normalan čovjek, kako bi rekli, iz raje. Na šahovskom turniru navodno mu isto išlo dobro, sad vidjet ćemo, on je oporavljen, od idućeg kola ga očekujemo u rosteru Dinama i moram reći da je ovo ozbiljna rukavica Alena Lesičkog u ruke ili u lice tvojima Hajdukovcima i zadatak da Maki napravi sliku i razgovor sa Markom Livajom. Naravno. Sad dolazimo do crno-belog sveta. Ja inače moram reći da smo Nebojša dobro prošli ovaj vikend, kasnije ćemo to spominjati strane lige kad završimo analizu meča na Rujevici. Ja sam dobio odmah juče dosta poruka iz Bosne i Hercegovine za Jakira, da je Rijeka tim sa najviše bodova, da je Jakir apsolutno sve to sredio nakon onog užasa kad je Palikuća bio direktor, da se Rijeka preporodila, došla do 3. pozicije na tabeli, da stvarno igra dobro i da je juče, koliko god to meni bilo, ali ja moram biti realan, zaista nas razmontirala juče i bila bolja. Da, praktički je sad nevjerojatna situacija da smo prije 10 dana imali živo prvenstvo, a sad smo na pragu plus 15.
I ovo što Dobro, jel moraš ubosti da smo... Ne, mislim, stvarno nevjerojatna situacija, a moram odati priznanje i Sergeju Jakiroviću, najboljem treneru možda i sezone, uz Kovačevića iz Varaždina. Zato što jednostavno njegov posao je isto najveći uteg, ja mislim, Leki. Jer oni su došli u isto vrijeme i kakav je Leko napravio napredak ili ne napredak, a kakav je Jakir napravio. Jer stvarno Hajduk kako je izgledao u ovoj utakmici, gdje može biti presretan što je izgubio 2:0, osim one prilike Benraua, ja mislim da nije imao ništa vrijedno ovoga spomena. Da ih je Rijeka tako razmontira, to je sramota za jednu ozbiljnu ekipu. Nek se ljuti ko hoće, ali ovo je stvarno sramota kako Hajduk izgledao, kako Hajduk djelovalo. Ok, nemaš Livaju, nemaš Krovinovića, ali to nema veze sa ovim obrambenim dijelom, sa propuhom u obrani, sa igrom Grgića, ne znam što bi rekao kad je najbolji igrač Hajduka bio Lučić golman. Da. Mislim da još ostanemo kod Rijeke, definitivno Rijeka može nastaviti taj evropski niz. Nije to samo Frigan, i Marin je bingo, i Niko Janković je bingo, Ampem je odličan, tu se zna ko vodu pije, ko vodu nosi. Mi smo pričali jesenas da je Rijeka ko na kolodvoru, da sam ja prešao na 3. stranicu sa ljudima koji su bili u protokolu Rijeke, to se na jedan izvanredan Jakirovićev način promenilo i ovo je Rijeka koja podsjeća na Kekovo doba, hrabra, jaka, puna samopouzdanja, ne znam, zaista ne volim da odlazim ni u velike kritike, ni u velike hvalospeve, ali ovo se zaista mora skinuti kapa dole, jer stvarno zna se šta ko radi u toj ekipi. Ma, fantastična je Rijeka, eto i taj stoperski par gdje Laver Galešić izgleda odlično i sad se i Mate Mitrović oporavio, prošlu utakmicu isto igrao. Koji je eto luksuza koji je tek skoro počeo igrati. Da, a on je vrhunski stoper i bivši reprezentativac. Tako da pred Rijekom, mi kad smo bili pričali na zimu, bilo je ono, pa šta se sve treba dogoditi da bi Rijeka možda napala to 4. mjesto, da li bi to bilo moguće, da li će biti, pa evo Rijeke na jednom stabilnom 3. mjestu sa jednom momentumom koji je izvanredan. Tako da Rijeki i Jakiroviću samo kapa dolje i evo, pokazali su kako se to radi. Da. Meni je žao što Jakir kad je bio u kombinacijama nije došao tada u Dinamo, ali eto, to je tako, nemoj treba plakati za prošlosti, ali on je pravi trener i stvarno gdje god je čovjek došao napravio ozbiljan posao i ozbiljan svoj rukopis je ostavio. Kad se utakmica završila, Jelena je bila došla tu kod nas, Nebojša je odmah iskoristio priliku da se obruši na mene, ko da sam ja kriv za ovo izdanje Hajduka, da me optužio zbog mog veličanja Leke. Ja zaista moram glasno, jasno da kažem i da ponovim da smatram u momentu kad je Leko izabran za trenera da bolje opcije nije bilo. Ja stojim iza toga, ja nisam licemeran. Normalno je da na igranje Livaje ili Krovinovića koji onako ne briljira ne može biti opravdanje. Ja sam i slušao Lukinu analizu i to kad sam pričao s ljudima, prelaznu ocenu zaslužuje Pukštac, eventualno s nekim potezima, zaista interesantan igrač Benrau. Ovo ostalo je što si rekao i Lučić je obavio posao to koliko je mogao. Međutim, ono što opet sad mene smeta, imam pravo, brže bolje uče tekstovi da Lukša i Nikoličius moraju da odgovaraju za Leku, opet je sve to crno-beli svet. Ja jesam prenaglio sa onom procenom broja pobjeda, nisam očekivao da su neki igrači u padu forme, nadao sam se, ali je činjenica, Istru nismo dobili, Slaven smo teško dobili, ovo je juče bilo slabo, očigledno treba neki veliki reset. Sad je cela sezona stala u jednu utakmicu finale kupa, ovo zaista je više nebitno. Da, ali gledaj sad situaciju. Će biti bitan statistički, čisto eto da se kao pobedi Dinamo, ali sve to sad postaje mutno. Onda vidim isto što se Luke Vuškovića tiče, ne može to dete da svaku utakmicu igra na vrhunskom nivou. I sad, znaš, seća se razgovora s Lukom. Luka je na kraju nabrojao da nama treba, meni čini, na 5 igrača da smo stali kad je Luka nabrajao. Slažem se, ali gledaj sad, ako vi ćete pobijediti u finalu kupa, to je, mislim da je to evidentno svima jasno i tu će se opet dogoditi jedan sklizak teren, da će to opet zamagliti jednu sezonu i da će to možda zamutiti i napraviti opet
nešto nerealno od toga da Lukša i Nikoličius nisu očito napravili dobar posao, i Leko i svi, ali normalno da Leko sad zaslužuje pravu šansu da napravi prave pripreme, da se konačno on malo zbroji, jer ovo je, mislim, njegov najveći krimen izdanja Hajduka u drugoj polusezoni, gdje Hajduk nazadovo nije napredovao, gdje to djeluje dosta mučno. I što se tiče malog Luke, isto bih rekao, znači ne može se gledati da li igraju stari, mladi, mora igrati kvalitetni. Sad se tu treba napraviti isto, da li je on dovoljno kvalitetan da se s njim napada naslov prvaka. Ako nije, ako se ne mogu istrpiti njegove greške koje će sigurno dolaziti, da se njega jednostavno ili proda ili da se napravi isto, jer teško je s tako mladim igračima isto napraviti titula, a ona je očito imperativ iduće sezone. Tako da on je odigrao stvarno lošu utakmicu i to treba reći. I to nije prva utakmica, nije ni zadnja. Tako da isto to će trebati istrpiti i odlučiti što napraviti s tom situacijom. Dobro, nemoj samo da misliš da vidim neprijatelje oko Hajduka, ali sam rekao da me smeta. Ali moraš kritizirati sportskog direktora i predsjednika kada su napravili tako dvije rizične odluke. Prva je bila otkaz Dambrauskasu. Ne, to je okej. Svako treba da snosi. Ja sam krivac što je juče u live-u nisam sredio laptop. Ja to ne bežim oko toga. Međutim, sada ne bude da opet Maki vidi neprijatelje da svi protiv Hajduka. Odmah je to bilo oko Lukše i toga. I onda jedan gospodin u Sportskim novostima napisao da da će naš PR napraviti od osvajanja kupa kao spektakl i da usput imamo juniore koji igraju sljedeći vikend, usporedio naš PR sa jednim poznatim osvežavajućim pićem. To nije lepo. Dobro, to je Jurišić. A čekaj, u čemu je problem, Denise, da mi slavimo osvajanje kupa? To uopće nije problem, nego samo kažem, ono nije bila lijepa kritika od Jurišića, u Sportskima čitao sam je, bila je onako ponižavajuća i omalovažavajuća za Hajduk. Znači imam pravo da sam ljut. Imaš pravo i nije bio lijep i nije bio članak dostojan takvih novina koje su nekad bile velike. Ali samo hoću reći da treba kritički se osvrnuti i kad si tako jedan rulet potez napravio sa otkazom Dambrauskasu i onda ti se dogodi da Karovilan jednostavno čovjek ne može od nikoga izgubiti. I ok, slažem se, u tom trenutku imalo je rezona da se Leko uzme, samo što Leko, naravno da nije, on je vrhunski trener, samo on došao nepripremljen za HNL, što sam po mom mišljenju više puta istaknuo, da on je jednostavno neke svoje fiks ideje koje nisu provedive s trenutačnim snagama s kojima raspolaže. I on je odgovoran za ova izdanja, ali koja nisu, ajmo reći, nikakva katastrofalna. Ok, Hajduk i drugi, igra se finale kupa, pobjedit će se kup, samo iduće sezone se mora vidjeti kako i šta je, mora biti imperativ titula. Ne može više biti imperativ kup, grupna faza Europe, samo titula zanima Hajdukove navijače, već je svima dozdogrdilo. Ove sezone se Dinamo nudio, Hajduk to nije iskoristio zbog objektivnih, zbog nekih subjektivnih njihovih grešaka i zato kažem, više se nema pravo na grešku. Situacija s Lukom Vuškovićem jako zanimljiva, Mali će biti svjetski top igrač, ali on u ovom trenutku to nije, njegove greške se treba istrpiti, a ima li Hajduk luksus trpiti njegovo odrastanje i greške, to je sada pitanje za neke ljude koji su puno bolje plaćeni nego mi i da odluče više ali ja bih da sam predsjednik ili nešto, neki veliki rez bi bio potreban, na taj rez bi ja da donosim odluke bio otkaz Nikoličiusu. Ok, znači apsolutno, znamo koliko je Luka realan kao mnogo dugogodišnji Hajdukovac i sve to u redu, razumem, i za Leku ne mogu njega braniti, jer sam realno rekao da su nam dva igrača zaslužila prelaznu ocjenu, da je bilo to, sve to razumem, treba gledati svoje dvorište, vidjeti šta i kako, ali imam pravo samo reći da je uvek malo veći cirkus kada Hajduk izgubi, svako neka snosi i drago mi što se kod Dinamovac složio da se mi poredimo sa nekakvim pićem, da to nije u redu. Ne, slažem se i to je pogotovo, ali općenito već, mislim mi ovdje smo neovisni, možemo pričati, ali mislim sportske novosti su se jako srozale i jednostavno ne provode, oni postale su žutilo i više malo naginju i nekim drugim medijima nego što bi trebale biti primarno njihovo sportsko izvještavanje, a ne neke njihove omalovažavajuće stvari kad je Dinamo i Hajduk. Mi smo proveli 4 sata s Alenom Lesičkim, čovekom koji je Dinamovac, koji sve zna, koji nije ni jednim jedinim slovom prozvao Hajduk. Ni jednim slovom. A čovjek je profesionalac kao prvo i ok, njega Hajdukovi navijači ne vole, ali on je uvijek štitio interese samo Dinama. Pa jeste, ali nije u 4 sata razgovora, čak ni u peckanju
mene i njega, jel tebe što se zezamo nije naš, ono, tako da okej. On je čak rekao svoje predviđanje za prvaka HNL-a iduće godine koje mi nećemo javno reći, a njegovo predviđanje je da Dinamo neće biti prvak, tako da nadamo se, tako da eto. Ništa, ja ću biti realan i čekati to finale kupa. Okej, evo nas na pola sata razgovora, sad malo da, ja bih samo da sad ono budemo najaktuelniji mogući. Dosta se priča o tome da Nenad Bjelica može da preuzme Trabzon, to nije gotovo, to je za sada samo jedna špekulacija i ako uče niste bili u live-u sa nama, Pal Dardaj, dežurni vatrogasac Herte, preuzeo je Hertu umjesto Sandra Švarca. Herta zajedno sa Šalkeom ispada direktno na tabeli. Stuttgart je u baražu, pa hajde kad sam to spomenuo, Denise, da vidimo Nemce, gdje Bayern nije dobio Hoffenheima, Kramarić je zakucao za Hoffenheim koji se vinuo, po meni obezbedio opstanak sa ovim dobrim momentumom, međutim Dortmund to nije iskoristio jer je hrabri Stuttgart u 97. minutu zabio gol koji ga sad vodi u baraž, koji je možda Dortmund uzeo titulu. Silas, da, Dortmund je stvarno, ja ne znam što reći za ekipu koja misli osvojiti prvenstvo, da ima 2 gola prednosti igrača više i to je taj famozni Dortmund, jedna jako neozbiljna ekipa koja nije spremna očito za naslov prvaka, jer ovakvi posrtaj, ali ne mogu vjerovati da je tvoj Stuttgart uzeo u toj utakmici bod. Eto. Pa slušaj mi od kad je došao Sebastian Henes, mi smo u zletu. Imamo čak i polufinale kupa Eintracht kući koji je pao u formu, jer se Eintracht zajedno sa Nikinim Wolfsburgom, to je 0-0 završeno, sa Mainzom bori za ta preostala mesta u Evropi. Mi u petak idemo u Augsburg i mi ako tu utakmicu dobijemo, mi smo apsolutno živi, ja sam zadovoljan trenutnim momentumom. Herta ima dobrog sljedećeg protivnika, to je Werder iz Bremena. A reci Maki, je to sramota za klub s toliko para da igra tako i da će praktički, da će ispasti iz lige, da od Schalkea primaju 5 komada. Strašno. Herta je po meni sigurna u Cvajti i tamo im je i mjesto. Ali upamti Herta Werder Kec naredne nedelje. Da pohvalimo gol Josipa Juranovića. Slobodnog udarca, da. Da, iako Union nije dobio Bokuma, što nikako nama ne odgovara Stuttgartu. Ali Union je živ u toj borbi za Ligu šampiona zajedno sa Freiburgom i sa Leipzigom, koji je ovo kolo dobio Augsburga, a u Cvajti se nastavlja ova ludila. Medić je dao gol i zakonom brojeva St. Pauli izgubi utakmicu koju sam najviše navio da dobije protiv Braunschweiga. Da, iduće kolo ih očekuje derbi u Hamburgu. U petak je derbi, ja sam pogrešio u live-u, Maki prizna kad pogreši, ja sam mislio da je nedelja 1:30, derbi je petak 6:30. Inače, vratio se izgubljeni zagrebački sin Filip Benković, napokon se malo standardizirao u Braunschweigu i kad on igra, Nebojša izvukao podatak da oni uzimaju prosječno više od 2 boda po utakmici. Filip je igrao u prvom sastavu, bio jučer, i Braunschweig je iznenađujuće pobjedio St. Pauli. Nema šta, svaka čast. Meni se čini ova zadnja 3 tima. Za Sandhausen je 2 gola dao Dario Đumić, svojevremeno reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji nekad igrao i za Brondby i za dosta dobrih klubova. Ja bih ovdje za kraj pričao o Nemcima i napomenuo ovo za Bayern. Sa tolikim ulaganjima oni praktično ispadaju iz Lige prvaka, četvrtfinale, to za njih nije nikakav uspjeh. U kupu su ispali u četvrtfinalu, pa Burazer još ako ne uzmu titulu, onda stvarno. Da, mislim, kod Bayerna su malo čudne situacije, jer inače takav klub se ne rješava tako Nagelsmana i mene samo smeta kod njih zašto nije javno iskomunicirano, zašto je Nagelsman dobio otkaz, nego se o tome lamentira tjednima već, da li stvarno su curile preko njega i njegove ljubavnice, cure informacije i slačionice, ako jesu... Molim te, da se djevojke, da, zbog kršenja, ne znam, klubske discipline, Nagelsman je dobio otkaz ako se ne želi direktno provesti, ali ovako je stvarno glup način i nema razloga zašto je Nagelsman dobio otkaz. Došao Tuchel koji je praktički strovario sve što se moglo strovariti i titula im visi. Da Dortmund je malo ozbiljniji, to bi bila drama do kraja. Naravno. A i ovako nije riješeno. Ovdje ćemo sad, prema što još krenemo na ove jake lige, ja bih samo spomenuo da je Feyenoord sigurno prvak u Holandiji, da naredne nedelje imamo derbi PSV-a i Ajaxa koji će odlučiti u drugom mestu. Tadić je dao gol za Ajax, Groningen je definitivno ispao. Smajl Prevljak
koga i ti ja dosta volimo, je dao gol za Eupen. Sad zašto ovo spominjem? Eupen je izgubio od Varegema, kluba Ivana Lendrića, i zadnje kolo Eupen gostuje klub Rižu, Varegem dočekuje Cercle Briž, Eupen ima samo bod više. Što znači, uprkos dobroj formi Prevljaka, Eupen može glat ispasti iz Belgijske lige. Da. Što nije nemoguće. A šta je zanimljivo, Briž izgleda neće igrati top 4, a Anderlecht, koji je na pragu polufinala Conference lige, izgleda da ostaje bez Evrope za narednu sezonu, osim ako ne osvoji Conference ligu. Da, na 10. mjestu. Mene samo zanima i navijamo, prošle sezone su nesretno stvarno ispustili tu titulu, jedan klub koji radi fantastičan posao, Real Saint Union, tako da ja ću osobno navijati za njih da budu prvaci, kasne ta 2 boda, ali taj njihov play-off na kraju. Oni smanjuju te bodove, ja navijam za Antwerpen, koji vodi Mark van Bommel. Dobro, oni su stvarno da, za titulu. U Poljskoj... Dobro, Antwerpenu 5, da. 5 bodova kasnije. U Poljskoj će Rako biti prvak, jer je moj Leh skinuo Legiji, našem najvećem rivalu, bod. Bilo je 2-2. Fran Tudor strelac bio iz slobodnog udarca za Rakov. Tudor juri duplu krunu, jer igraju finale Kupa Rakov Legija. Eto, jedan bivši Hajdukovac uživa u Rakovu. Ne znam da li ste gledali, da to spomenemo, spektakularni bečki derbi. Losov i Makijev Rapid je odigrao 3-3 s Austrijom, ponovo je Tabaković bio strelac, dobio crveni karton, međutim ono što Denise treba da se pohvalimo, Jusuf Gazibegović je dao gol za Šturm. Salzburg nije dobio. Šturm je živ. Šturm je 2, znači tamo Amar Dedić, danas mi je Nebojša pročitao da su Jusuf i Amar na listi velikih klubova, čak se spominje Amar iz Atletico Madrid, Jusuf se spominje za mnoge timove iz Bundeslige, to ćemo mi saznati šta i kako, nećemo i smetati. Ja sam normalno Jusufu čestitao na golu, Lask Ljubičićev je uzeo taj bod Salzburgu i sad imamo jednu dramatičnu situaciju gdje Salzburg ima samo 2 boda više od Šturma, koji igraju finale Kupa sa Rapidom. Bilo bi lijepo da ne budu prvaci, tamo kad smo kod njihove Cvajte, Abdullah Ibraković igra sutra vrlo važnu utakmicu na gostovanju protiv Admire. To kad bi dobili, oni bi skočili i čak i iznad borbe, i ta isto nemoguća misija koja podsjeća malo na, još je bila teža nego čak situacija Gorice, ali Ibrak je u dobroj situaciji da napravi čudo sa Kapfenbergom. Naravno, Galata će biti prvak Turske, to je normalno, tu više nema. Nažalost. Pa dobro, mislim, pozdravio te Fikret, tvoj prijatelj iz Pazara, koji je ko ti veliki navijač Fenerbahčeja. No, da pohvalimo Makijevog Igora Tudora, Marseille ima najveći broj bodova nakon 24 godine posle ovoliko kola. Ja moram njega isto pohvaliti za cijelu sezonu, kako ona od prvog kola kad je bila dočekala s Vižicima ispratili velikim pljeskom, i ta neka toplo-hladan odnos s navijačima koji je više sada prerastao veću ljubav, i Marseille je odličan. Marseille praktički još nije otpisan u igri za naslov, naravno da ne može protiv Pariza uzeti naslov prvaka, ali eto, Tudor je na lijepom drugom mjestu, voljeli bi da tako i ostane. Ja moram i onoga Laurent Blana pohvaliti, iako je taj Lyon stvarno, ali eto, on je napravi isto određeni skok, oni su i dalje u igri su da budu peti. U igri su, bili su stvarno 12 i 13, tako nije djelovalo to optimistično, ali Lyon se nekako posložio, Lacazette je počeo igrati dobro, Lovren je ustabilio obranu. Ali znaš šta zeza njih, Denise, zeza i da finale kupa igraju Nantes-Toulouse. Nantes je prošle godine uzeo kup, sad može da ga odbrani, 6. mesto ne vodi u Evropu, pošto su prva 4 mesta ziher, Pariz, Marseille, Lens i Monaco, a u subotu igraju Lens-Monaco, vrlo važnu utakmicu za Ligu prvaka. To znači da će se Lille, Rennes i Lyon boriti za samo jedno mesto u Evropi. Eto koliko je taj klub značajan. A reci mi jedno pitanje za tvoj klub, je li Sergej Akirović preuzeo paralelno i Auxerre na zimu? A da mi to ne znamo, pa da vodi i Auxerre koji je bio ispod, mi smo ga otpisali, a Auxerre ide prema mirnoj luci sredini tablice. Juče je bila frka Denise na kraju utakmice s Nantom, koji ima par opasnih igrača, Mustafa Muhamed, Andy Delors, pa onda Ganago, znaš, pritisli nas, međutim, pošto su Troa, Ajaccio i Anže već ispali,
Sad i Nant može ispasti. Auxerre je u sasvim povoljnoj poziciji i sad je već realno da ostanemo u ligi i jer smo u seriji pobjeda, a Nant koji će opet igrati finale kupa Glat može da ispadne iz lige. Uvek zanimljiva je francuska liga. Zaista. Francuska, da, i taj David igra fantastično za Lille. Lille je opet pobjedio. Francuza imamo je jednu situaciju da usprkos tom zvjezdanom nebu u Parizu, David je prvi strijelac, Mbappe i Balogun i Lacazette se s njim bore za titulu prvog strijelca, tako da će biti tamo jedna od rijetkih liga gdje nije riješena situacija koja će biti Zlatna kopačka liga. Sad pazi, ajmo do Italije. Šta je sad u Italiji zanimljivo? U Italiji svi čekaju da osvoje ligu prvaka, Maki. Znači, dakle, šta se dešava? Mi igramo sinoć s Udinezeom, ja i Nebojša čekam utakmicu, vidimo da je Bove u startnoj postavi, da je Mourinho malo mešao karte, jer nas čeka revan sa Feyenoordom. Ja kažem Nebojši, naredna 2 kola su Atalanta Milan. Inter je izgubio od Monce. Milan nije dobio Bolonju, Juve izgubio od Sassuola, Lazio više ne pratimo, koji će sigurno biti drugi. Ovo što Napoli radi, to je opušteno, ljudi su prvaci, oni mogu i da izgube 3-4. I rekao Nebojša, ako dobijemo Udineze sve u toj utakmici, pobeći ćemo Interu 5 bodova, pobeći ćemo malo Milanu i dobili smo tu utakmicu koju smo morali dobiti. Patricio odbranio penal, ništa to nije bilo lepo, ništa to nije bilo atraktivno, definitivno kad nema Dybale. To teško ide, ali cilj opravdava sredstvo i zabetonirali smo se na 3. mjestu. Da, svaka čast Romi za jučer, ali kod Italijana očito svi planiraju osvojiti ligu prvaka, tako da i Napoli, Inter, ili Milan... Ili Conference Fiorentina, Ligu Evrope, jel ostane kod Italijana, a nije niko... Ne, Juventus. Da, tako da oni su svi, pa i oni su izgubili, Juventus je izgubio sa svojom. Znači svi su poljegali. I eto, u Napoli imamo jednu situaciju čudesnu da u dugo godina nikad boljoj sezoni svi napadaju predsjednika, to je bilo, povod je bio cijena ulaznica koje su preskupe, navijači tamo vrijeđaju, predsjednik ima zaštitu od navijača, umjesto da uživaju u tom mirnoj završnici prvenstva, kod njih je haos i to je naravno prilika za moj Milan da dođemo do polufinala Lige prvaka, dobar rezultat iz prve utakmice. Milan se izvukao protiv Bolonje, Bolonja koja stvarno odličnu sezonu igra. Bori se za 7. mjesto koje može da donese Evropu, a ne mora. Da, Thiago Motta radi odličan posao na klupi ali Bolonje. To je zaista interesantno. Italijani mogu da osvoje keš, jer imaju Inter koji je ušao u polufinale, i imaju Milan ili Napoli, mogu da osvoje Ligu Evrope preko Juventusa, a Fiorentina je već u polufinalu konferencije. Da, i Atalanta normalno Romu imamo u Ligi Evrope uz Juventus. Da. I Atalanta danas ima šansu ako pobjedi u Firenci, praktički ona opet u igri za Ligu prvaka. Pa zato Roma ima teške te 2 utakmice i zato smo morali Udineze da dobijemo. Dole na dnu Verona još je živa. Uzela je bod Napoliju i može da izbaci Speciju, a Lecce ima odnos udaraca 50-0 protiv Sampdorije. Karikiram i nije dobio. Da, Lecce je razvalio bio i nije uspio doći još do ta 2 boda koja bi im puno značila, uzeo 1 bod samo protiv Sampdorije. Pa Verona, ja vjerujem da će izvući Verona, da će Specija ispustiti. Ja više volim Verona od Specije. A svi bi, ja mislim vjerujem da bi svi voljeli više Verona nego I Torino, Nebojša je imao užasno loše odigran tiket, da između ostalog nije ni pogodio Jurićev Torino protiv Salernitana. A viš kako je to sad čudna situacija sa Jurićem i Torinom, praktički cijelu sezonu su bili dobri, hvalili smo ih, da bi oni na kraju i čak i ispod svog prosjeka završili na jednu jedva zadovoljavajuću sezonu će na kraju imati ako bude ovakav odnos da su 12-13. Ne se sa tim budžetom, nije što volim Jurića, ali... Dobro, ali su bili dosta dugo visoko. To jeste. Sad, što se Engleske tiče, mislim, juče sam se ja uključio na drugo poluvreme Arsenala, propustio sam prva 2 gola, ne mogu lažem, međutim u drugom poluvremenu osim onog početka West Ham je bio bolji i po meni on zasluženo osvojio ovaj bod koji si ti predvide u lajvu. Ja sam pomislio na tebe kad sam video na kompjuteru da Arsenal vodi 2-0, pa sam vratio da vidim te golove. Rekao, eto ti Denise, da bi nakon toga Nebojša rekao, ali se Denis siti kad je West Ham uzeo bod. West Ham je odigrao odličnu utakmicu i općenito je bila dobra utakmica, West Ham apsolutno zaslužio bod. Drugo poluvreme sam gledao u kompletu.
Da, a mislim Arsenal ima dosta tih utakmica ove sezone gdje je bilo na klackalici i to za jedan je otišao na njihovu, sada malo nije i sve će stati u taj derbi sa Cityjem. Mislim, City ako Ali pobjedi, dobro, to čak i dosta. ako ga izgubimo, opet ostaje, ima Arsenal bod viška, ali nemoguće da će svi dobiti sve. Da. A u petak igramo sa Temptonom koji je ispao iz lige, definitivno. Tako da, mislim da će nam Tempton dobro doći. Nevjerojatno, ali Bournemouth je čekirao, ja mislim, opstanak. Mi cijelo vrijeme želimo zlo i da ispadnu, ali eto, ljudi su pobjedili Tottenham u gostima. Mislim da su, ako se slažeš o Crystal Palace-u, da ne pričamo koji je pobegao gore, mislim da su Wolverhampton i Bournemouth pobegli. Da, Diego Costa je uskrsnuo i zabio je pogodak nakon, ne znam, mislim da ovo prvi gol za Wolverhampton od kad je došao Diego Costa, jako važan. Bio je blijed Brentford, neprepoznatljiv je bio. Ali Brighton oni su pobjedio... već nezainteresovani, Denise, oni su... Da, Brighton pobjedio Chelsea i tako je nastavio svoju nevjerojatnu sezonu, a mi ćemo eto navijati do kraja za jedno ludilo da Newcastle i Aston Villa budu treći i četvrti, da te svoje izvanredne sezone Emery i Howe koji je za mene top 1 trener u Engleskoj ligi ove sezone. Znači, jer toliki napredak nijedna ekipa nije napravila, dobro, City standardno, sve znamo, Arsenal super, ali mislim da Eddie Howe, s obzirom na ono s čim raspolaže i ono šta je ostvario, napravio uvjerljivo najviše. Naredno kolo, vrlo važna utakmica, Newcastle-Tottenham, to se igra u nedjelju. Da, Newcastle je nakon dugo vremena, ja mislim, u odnosu na to, u tom match-upu favorit. Da nije dugo godina već bio favorit. A mislim da je za Villu da ostane šesta tamo, da se bori s Brightonom. Jel, pazi kako stvari stoje, Denise, Liverpool i Chelsea ostaju bez Evrope. Pa da. Chelsea sigurno, osim ako nasvoji ligu prvaka. Konačan udarac za taj famozni Kloppovu 7. sezonu gdje su već izvlačili da ulazi u krize, ali eto tako se potrefilo i ovog puta da Liverpoolova blijeda sezona, pogotovo u obrambenom dijelu gdje su primali šokantni broj golova, ali mislim da Liverpool neće izboriti ove godine ligu prvaka nikako, a i u Europska liga im visi to. Ma što si rekao za Aston Villu svaka čast. A Chelsea ono, njega su, onaj boli novi predsjednik. Pa nije više niko i ne prati, jesi primetio. Na kanalu i Paja je prestao da komentariše Chelsea, nema tu više. Ne znam, smiješan klub, smiješno ovo što se događa sa Chelseaem i ovo na koji način oni funkcioniraju, na koji način rade, to stvarno djeluje ko kad se igra, kažem, već Football Manager, pa ono, staviš limit, neograničen igrač kako se sprne. Vidjet ćemo šta će da urade večeras Leeds Liverpool, jer mi se čini da Tempton i Leicester su u teškoj poziciji. Nottingham je pao ispod crte, a ja sam rekao Nebojši sinoć za Everton i to sam rekao u jednom od klipova, tako si je izgledalo nemoguće da ispadnu Werder, Stuttgart, Hamburger, Atletico ispao pre 20 godina i sad ćemo se nadovezati na Valenciju i onda sve čovjek misli je nemoguće da tako neki klub ispadne. Što bi bio nemoguće? Ja čak mislim da u ovom momentu meni Nottingham i Leeds deluju bolje od Evertona, gdje je Dajičko nov trener, znaš, ona je euforija, 2-3 utakmice to prođe. Kasnije, ako ti nemaš kadar, to dolazi na svoje i oni su ovo kolo pukli od nezainteresovanog Fulama koji isto bio pao u formi. Mislim da Everton, ja ne bih voleo da se razumemo, ali po mnogo čemu neće biti nezasluženo da ispadne. Pa oni su sad više na vagi da će ispasti, ali ne, pogotovo zato što taj krug sužava koji je bio jedno vrijeme jako velik, gdje je bilo 9 timova da moguće da ispadnu. Sada mislim da je to realno 5 klubova, znači uz Southampton kojeg smatramo da je ispao, Leicester, Nottingham, Everton i Leeds. I mislim da ja smatram da West Ham, Bournemouth, da su stvarno bi trebalo se puno toga dogoditi da oni ispadnu, tako da ovih 5 su u realnoj borbi za opstanak. 3 ispadaju, znači Evertonove postoci nisu baš najbolji trendačno. Jeste. A inače mi nikad u klipu ne spominjemo Haalanda. Da, a misliš, pokazao se, ja sam isto bio malo skeptičan oko toga kako će djelovati to prva sezona, obično kad dolaze iz Njemačke, ali čovjek je stvarno gol mašina i već je prvi strijelac, ima prije Kejna kojeg znamo kakav je strijelac, on ima 10-15 golova više. Tako da Haaland je bio možda taj jezičac na vagi da ono smanji Guardiolinu previše filozofiranja, izmišljanja napadača koji to nisu, sad ima jednog standardnog napadača i opasan je, mislim, City je uvjerljivi favorit za naslov u Ligi prvaka. Pa i za hat-trick.
jer imaju polufinale kupa, inače naredne nedelje, da znate, naši pratioci, igra se polufinale FA kupa, City protiv Ahmed Hodžićevog Sheffield Uniteda, koji sigurno ulazi u Premier ligu, dok je drugi par Manchester United Brighton. Tako da Ten Haga, nakon ove lake pobjede protiv Nottinghama, očekuje revan sa Seviljom i onda polufinale kupa. Znamo da United juri 3 trofeja. I evo, tu nam je ostalo za kraj Denise Španija. Ja sam inače jučer razgovarao s našim vaterpolo golmanom Tomom Bujasom, inače iz Splita, ja sam njegov veliki fan. On piše za Danče HR, malo smo filozofirali, on prati nas također, onda sam mu ja rekao da smo i mi malo alternativni, da neke klubove koje svi prate ne dajemo im toliko minuta, pa rekao moj Tomo, mi ti preko Španske lige, rekao šta Barsa prvak sad pušta neke bodove, Real se koncentrirao da osvoji 1000. put ligu prvaka i verovatno kup kralja, Atletico treći, ajde imamo borbu Sociedada i Betisa za 4. mesto, pa tamo Bilbao, Villarreal, međutim agonija Valencije postaje najbitnija, meni lično priča u primeri, ali moj Atletico bio drugi ili treći, to je sve jedno, pratim Betis, navijam da Betis bude 4. jer ga malo više volim od Sociedada, ali imamo, Denisa, ovu priču Valencije koja poprima epopejske razmere. Nerealno mi djeluje da će Valencija ispasti iz lige, što sada djeluje već ali moguće. rekao sam ti za Everton i za neke druge velike klubove. Ali opet Engleska liga je stvarno puna pregrš dobrih igrača, skupih klubova, a ti da ispadneš ovdje, pored onih svih, nećemo više vređati klubova, ali kakvi igraju u Španjolskoj ligi i da jedna Valencija ispadne, to je stvarno sramota, i pogotovo što Valencija već godinama nikako da napravi nužni svoj reset, neki zaokret već tone godinama, i sad su izgubili direktan okršaj, nevjerojatno zvuči, Valencija, Sevilla bio okršaj za opstanak. Sevilla je to osigurala opstanak i sada Valencija i Espanyol, dva tradicionalna velika kluba, su u grčevitoj borbi, jedan od njih dvoje, kako sad, ako ne i oba, će ispast uz Elche koji je ispao već prošle godine. Ali ne znam što bi ti rekao, Ruben Baraja, svima dragi španjolski reprezentativac, on je trener Valencije, ni on ih nije uspio pokrenuti. Pazi, imaš Cavanija, Kluiverta, ne znam, Paulistu. Ne znam, evo ja stvarno sam šokiran i svako iz kola u kolo očekujemo taj Valencijin uzlet. Oni sada već kasne puna 3 boda za Almerijom. Ako to još moraju, oni moraju 4 boda imati u lošem skoru. Znači već i nije puno do kraja, 7 kola je do kraja, završni je finiš. Valencija je na rubu ispadanja i to je žao svima nama koji volimo te tradicionalne klubove. I još pogotovo kad ti znaš da će ući Eibar, i mislim da ulazi Granada. A bori se Las Palmas, Granada. Ja volio bi da Las Palmas, tamo je veliki rivalitet Las Palmas i Tenerife. To su odlične utakmice, to malo više tog tradicionalizma fali Španjolcima, tako da su to bili odlični dvoboji Las Palmas i Tenerife. Ja bih volio da Las Palmas uđe prije nego možda Granada, ali nikako ne bi volio da Eibar uđe, ali Eibar je prvi i vjerovatno će ući Eibar u prvu ligu Španjolske. Pratit ćemo Valenciju. Eto, dragi naši prijatelji, raspričali se Denis i Maki. Evo za kraj, znači sutra analiza kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Ako sve bude u redu, imat ćemo ekskluzivne informacije o tome iz Osijeka. Ako također sve bude po planu, još 2 gosta. U nedjelju ćemo se držati redovno live-a, nadamo se sa ovim regulisanim problemom. Znači nedjeljom od 13:30, nadam se da će uvek Denis biti sa mnom, pa ćete biti obavešteni za narednu nedjelju oko ti nekih promjena termina. Tako da eto, Denise, hvala ti, idemo dalje. Koliko stignemo, ovi 50 minuta stignemo, ali mislim eto da je raj zanimljivo i da gledamo da spomenemo one neke stvari. Da. Zanimljivo je stvarno gubiti vreme na Getafe, Barcelona 0-0, ne pada. Da, zaboravio sam sam kad smo bili pričali, pa sam zaboravio reći da smo imali 2 velika derbija, Sparta Slavija, koje moramo pohvaliti 3-3, di Sparta sada drži 2 boda prednosti, to ćemo imati. Ja sam rekao i Rapid Austrija 3-3, bravo, nek se setio Sparta Slavija. Da, odlično, i imali smo u Francuskoj drugoj Metz Bordeaux, isto jedan klasik, di se bore za drugo mjesto uz Le Havre koji je već osigurao praktički tu Ligue 1. I Sošo je u nekoj igri, ali je izgubio ovo kolo. Da, Metz je dobio Bordeaux, a sad mu se primakao na bod, to će isto biti uzbudljivo prati do kraja. San Pauli, koji je bio trener Sevilla, preuzeo je legendarni brazilski Flamengo.
I I da li da smo još kažemo nešto i zaboravili? navijačima Bosne i Hercegovina, ako je nekom promaklo, Age Hare ide je novi selektor Islanda. Znači, I kad smo kod velikih klubova, ja sam te zaboravio pitati, u live sam te pitao, ali sad nisam, kako su Rossoneri iz Užica na kraju prošli, kako je završila priča? Da li je novi tvoj klub kojeg voliš završio tragičnu priču za playoff ili je to ima još nade? nismo ušli u to posle. Znači, Ušla su 3 kluba iz Beograda, jedan iz predgrađa Beograda i Sloboda Užice će igrati za plasman od 9. do 16. mesta. Uglavnom je bio dobar vikend, ali Hajduk i tako, bilo i trauma, ne može sve da bude kako bi trebalo. Hvala Denise. hvala Maki, pozdrav svima. Pozdrav svima.